والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Barcha muhtazamlar Alloh taolaga tegishli Peygamberimiz Muhammed sallallohu alayhi ve sellem'e, onun sahabelerine, tabi'inlerge, hem onların yolunda olan kişilerge Allah Teala'nın merhametleri olsaydı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün sözümüz ekstremizm, terörçülük hakkında olacak. Niçin biz şunday temani aldık? Çünkü bugün günde şunday kızg'anish hal kuzatilgan ülkeler, dünyada türlü vakıalar var. Mesela var Suriye'de sonuç var, şu şekillerde, şu vakitte başka orunlarda da türlü şunday İslam dini bilen beyler aytilgan kızg'anish shunday narsalar ishtirok ettirdilar bizga. Endi qaysi kishilar bu hallarni, bu voqealarni islom dini bilan beylar qarorga mumkinlar. Musulmonlar shunday ekan deb o'ylagan mumkinlar. Ham albatta biz endi bu masalaga ochiqlik kiritilgan deyishimiz. Albatta çünkü eğer de kişi bunu dürüst anlamasa, İslam dini şunday ekan, terörçülük dini ekan, insanlar, İslam Müslümanlar şunday şartlardalar ekan, kişi öldürürler ekan deb uylasa, o vakitte endi dinimizga qarshi kiri munosabat borlikqa kelajak. Kishilar dinga intilmayacaklar, kesincha dindan qochadilar endi. Chunki kimga kerak bo'lsa bunday narsa? Kişi öldürüşler, şartlatmışlar, başkalarına zulüm kılışlar. Elbette hükümde bunday halde olarak edemiyor. Hem dinimizge karata şunday salkın münasebet barlıkta keler. Hem de elbette bizim cemiyette bulayda problemler yeterlik. Cinayetçilik, güçlü, içkicilik, narkomaniya, bozukluq, fahişelik. Buna şu meselelerge, şunday cemiyetteki problemlarga ko'proq e'tibor beraylik kerak. Endi buna e'tibor bermeyse, jamoatchilik, boshqa kishilar endi keresincha musulmonlardan qo'rqa boshladilar, cheklana boshladilar. Mesela namaz kılsalar, şeriat boyunca giyinip yürüseler, bu Allah endi nindidir, dinni katı tutuşular, ekstremistler, terörçüler deb qo'rquvlari mumkin. Albatta endi bizning dinimizga aytgan kerak, ekstremizm, terörçülük degan narsalar xos tugul. Ham endi shu so'zlarimizni jiplab biz endi dinimizga kuzatuv jasab ketiramiz. Dinimizga endi qarab ketiramiz. Birinchidan atamadan boshlab ketamiz. Dinimiz o islom dini. Islom endi degan so'z u arab tilidan kirgan. O bo'ysunuvni, tinchlikni, immonlikni, salomatlikni anglatadi. Demak, dinimiz islom dini o merhametlik, şefkatli, afu etib dini. Çünkü ismi yok, cismini ko'rsatib turadi. İsmi yok, o'sha ma'noni beradi. Endi Qur'on o'qigan vaqtda biz narsa deb aytamiz? Qur'on o'qigandan Bismillahni aytamiz, a'uduni aytamiz, Bismillahni aytamiz. Demak, Bismillahirrahmanirrahim onun ma'nosi endi o'sha ishimni merhametli, şefkatli Allah Teala'nın yardımı bilen başlayayım degan ma'noni beradi. Demak, bular butunisi de dinimiz, islom dini o merhametlik, şefkatlik hem g'afu etuv dinine dalil bo'lib turadi. Ham albatta endi bu borlikimizning so'zlaridan ko'ra endi o'sha dinimizning negizini tashkil etgan qoidalarda. Çünkü Allah Teala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı bizge jiberdi.
Һәм аның җибәрелү максаты хакында Коръәндә булай дип әйтелгән: Аъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Эй Мөхәммәд алейһиссалам, без сине галәмләргә рәхмәт өчен генә җибәрдек ди. Димәк, Пәйгамбәр алейһиссалам ул кешелек дөньясына рәхмәт өчен җибәрелгән. Ул безгә шушы дөрес динне аңлата. Динебезнең нинди шушы кешелек җәмгыятенә файдалы, нинди яхшы нәрсәләр белән килгән икәнен безгә бөтенесен аңлата. Аннары Пәйгамбәр алейһиссаламның үзенең сүзләренә игътибар итәбез. Ул булай дип әйткән, шушы хадис: «Иннама бу'иту лиутимма макаримал ахлaq» дигән. Шунда мин күркәм холыкларны тәмам камил кылыр өчен генә җибәрелдем ди. Менә Пәйгамбәр алейһиссаламның җибәрелү максаты ул үзе әйткән. Димәк, динебезнең төп максаты ул үзебезнең әхлакларыбызны яхшырту. Без намаз укыйбыз, ураза тотабыз. Нәрсә килеп чыгарга тиеш соң ахырда? Килеп чыгарга тиеш күркәм, әхлаклы шәхес. Әгәр дә намаз укып, ураза тотып та, кеше ничек әхлаксыз иде, һаман шулай кала барды икән, димәк, аның динендә ниндидер кимчелек бар дигән. Ул дөрес аңламый бу динне. Әгәр дә инде безнең шуннан да холыкларыбыз, әхлакларыбыз яхшырды икән, biz килгәнгә караганда да яхшырак булды икән, димәк, без дөрес аңладык дигән мәгънә, дөрес аңладык дигән, динебезне дөрес аңладык дигән нәтиҗә ясый алабыз. Аннары икенчедән, динебездә көчләү юк. Исламга керүне Аллаһ Тәгалә кешенең үз ихтиярына куйган. Аллаһ Тәгалә әйткән: «Ла икраха фид-дин». Диндә көчләү юк. Һәм инде диндә көчләү юк, мәгәр инде дингә өндәү бар. Ничек итеп кешеләрне чакырырга соң дингә? Аллаһ Тәгалә бу хакта булай дип әйткән: «Уд'у иля сабили раббика бил-хикмати вал-мав'идати л-хасана ва джадилхум биллати hi ahsan». Эй Мөхәммәд алейһиссалам, Раббың юлына хикмәт вә күркәм вәгазь белән чакырды. Һәм алар белән күркәм итеп бәхәсләште. Димәк, дингә шулай итеп чакырырга кирәк. Хикмәт белән. Хикмәт инде ул әлбәттә инде үз эченә гыйлемне ала, инде кирәкле сүзләр әйтә белүне, кешеләр белән матур итеп мөгамәлә итүне ала. Булар бөтенесе дә хикмәттер. Һәм яхшы вәгазь белән. Күрәбез ки, монда бернинди дә көчләү турында сүз юктыр. Әгәр дә кешеләр ризалашмыйлар икән, каршы киләләр икән, алар белән күркәм итеп бәхәсләшү каралгандыр. Бернинди дә аларга каты бәрелү, кырыс булу дигән нәрсә турында Аллаһ Тәгалә әйтмәгән. Аннары һәрбер мөмин мусулман белергә тиешле 40 фарыз дигән нәрсә бар. Шушы 40 фарызның берсе ул әл-әмру бил-маъруф wan-нахью анил-мункар. Wan-нахью анил-мункар яхшылыкка чакыру һәм бозыклыктан тыю дигән мәгънәдә. Ягъни кыскача әйткәндә, дингә өндәү, дәгъват кылу. Һәм моны инде һәрбер мөмин мусулман эшләргә тиеш, үзенең хәленнән килгәнчә. Һәм әлбәттә, әгәр дә без дингә чакырабыз икән, теләсә ничек түгел, хикмәткә таянып һәм гыйлемгә таянып, ул вакытта инде иншаллаһ кешеләр дингә киләчәкләр. Аннары Пәйгамбәрбез алейһиссалам әйткән: «Яссиру ва ла туассиру ва башширу ва ла тунфиру».
Jingileytiniz, avretmeniz, şartlandırınız, nefretlendirmeniz diye. Yani dinge öndögen vakitte jingileytip, anlayışlaytip öndöge kiren. Korkatıp, tügel, indiler karısılık ko'rsatib tügel, dinning motor yoqlarini motor etib, axloqli etib, onlarga avretmasga, masalan, kishi din bilan qiziqsana ekan, ama narsa deb aytamiz. Elhamdülillah deymiz. Demek, agar da kishi dinga kirishga tilayotgan, eng birinchi narsadan boshlanadi dinimiz. Iymon kalimasidan boshlanadi. Har bir kishi o'zining tan ustidan yillatini qaramisha, ixlos ko'ngil bilan la ilaha illalloh Muhammad rasululloh desa, u musulmon bo'ladi. Endi musulmon bo'lgandan so'ng u farzlarni o'taga tegishli. Agar da endi biz amal boshlaymiz ekan, dinimizda mana bu kerak, tegisi kerak, bu farz, tegi farz, bu yaramli, tegi haram, butunisini biz tizib olib ketgan, o vaqtda albatta bu dinni hikmat bilan amal qilmayacak. Peygamberimiz Aleyhisselam bu endi narsa deb aytgan, narsaga undagan Makka mushriklarini aytdingiz la ilaha illalloh degan. Qul la ilaha illalloh degan. Onun için de biz endi Peygamberimiz Aleyhisselam'a o'xshashga tirishamiz, u bizning uchun o'rnak ham misol. Anlari Peygamberimiz Aleyhisselam u Makka mushriklarini dinga chaqirgan. Ularning ko'pchiligi inkar etgan, da'vatni inkar etganlar. Ham Qur'onda bu durada narsa deb aytilgan so'ng. Lakum dinukum valiyadin. Sizga o'z diningiz, menga o'zimning dinim. Demak, agarda kishi tilamayotgan dinga keladi, albatta birindek ishlar yo'q, u o'zining dinida qoladi, ham endi o'zi Alloh qarshida javob berajak onlara. Anlari uchinchidan dinimiz barcha xalqlarga da ko'rkam muomala qiladi. Allah Teala Kur'an'da aytgan: "Ya eyyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu." Ey kişiler, biz sizlarni er ve xotin etib xalq qildik ve sizden dormaqlar ve qabilalar qildik, bir-biringizni tanıu uchun. Şundaqda sizning Alloh huzurunda hurmatlilaringiz Allohdan qo'rqib, gunohlardan saqlanuvchilar. Demak, albatta turli millatlar var, turli xalqlar var. Ve albatta mana kim yaxshiroq Alloh qarshida? Kim Alloh Taoladan ko'proq qo'rqar, kim Alloh Taolaga ko'proq bo'ysunar, onun qo'shganlarini o'taydigandan deylar, şol kishi, şol xalqlar albatta Alloh Taolaga yaqinroq bo'lishaqlar. Alloh Taolaga hurmatliroq bo'lishaqlar. Anlari dinimiz bütün xalqlar bilan tanishlikda yashashga chaqiradi. Endi bu turada Alloh Taolo aytgan bo'ladi: "La yanhaakumullohu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innalloha yuhibbul muqsitin." Allah sizni qo'ymaydi, islom dinine qarshi sizning bilan sug'ishmagan ve sizni yurtlaringizdan quvib chiqarmagan kishilar bilan yaxshi muomalada bo'luvdan ham ularga adillik qiluvdan. Shunda Alloh Taala adil bo'lishlarni suyadi. Demak, mana biz shunday jamiyatda yashaymiz. Bizning ko'rshilarimiz turli bo'lishlari mumkin. Musulmonlar, musulmon bo'lmagan kishilarda biz bütün kishilar bilan ma'qul muomala etishga tegishlidir. Chunki bu endi dinga chaqiruvning bir ulushi bo'lib turadi. Peygamber Aleyhisselam
o'zining qo'shilari bilan noto'g'ri muomala eta turgan bo'lgan, onun gapni qo'shisi bo'lgan. Agarda rizq pishirsalar, rizq kiritib berganlar, hamda mana shular turmush olib borganlar. Bizga da shu yo'lni davom ettirib kerak. Nindagina kishi bo'lmasin, onu bilan nindagina din ahli bo'lmasin, biz onu bilan motor munosabatda bo'lamiz. Yaxshi etib, onu bilan muomala qilamiz. Oshib yuz ko'rsatamiz. Anlari dörtіншіден dinimiz buzuqluq ishlardan to'yib izgilik qilirdi. Tuğanlarga yordam etishga chaqirar. Alloh taolo Qur'onda bulay deb buyurgan: "Innalloha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi." Şundaqda Alloh taolo adillik ham izgilik ve yakın kişilerge hakların biri bilen emir eder. Hem gene Allah Teala bozuk ve rahış haram işlerden kişilerge zulümlük itüden duyar. Demek, birinci burada zulümlük turunda söz bulunduğu mümkün değil. Zulümlük bu haramdır. Şimdi kişilerge yönetim öyle olma, can üyelerine karatadır. Can üyelerine karatadır. Mesela pisilerge de, itlerge karatadır, yurt hayvanlarına karatadır. Çünkü biz şu dünyada yaşıyoruz. Hem nindigine işler işlesek de onun için cevap verecektir. Şimdi bir şunday apayım neştiriyor, apayımla soruyumdu. Hazreti, buna da sil ortayıp bitirdiler. Dilese koyladı, kaşetini ötüydü. Onu böylece alıp bana da onunla alıp gidip, şunda adaşta sen işik bulayken, yarılmayacağım diyor, şeriatta da. Şuramin amaytayım diyor, buna da apa, sen ortaydın diyor. Onlara senin molayın geyse kızın, yine şunda ona alıp, adaştırıp gitse, işik bulayken diyor, yine aytayım diyor. Onda risatı bilin de, onda risatı bilin, hepsi izah miktarı. Şular baştan indi buna cemaat, eğer de biz indi de yurt hayvanları aldıyken, demek bu motor bolu mümkün, başkalar yıkılanlar partayı mümkün, şeker tektir mümkün. Onu da üzerine tutarak gerek, demek cevaplı olup aldıyken, o nindigene kadar bulmasın, biz özümüzden borçumuzdan öterge değişmez. Birinci zulümlük kılmazken, birinci kadar ötürü, mesela işlerdi, bu elbette haramdır. Eğer de kişi bunu işleyken, yine kıyamet gününde cevap verecek. Onlara, biz şunda cemiyette yaşıyoruz. Kişiler bilen aralaşamız. Kişiler arasında türlü haller kilip çıkıyor mümkün. Türlü talaş, düşmanlık kilip çıkıyor mümkün. Kimdir indi bizge zulümlük işler mümkün, yavuzluk kılığı ihtimal. Mana bu vaqtda nechik bularga deyishibmiz. Nechik narsa ishlargasin. Bizga kimdir nasharlik ishladi, yovuzlik qildi deb, zulmlik qildi deb bizga narsa ishlarga bu vaqtda. Mana eng xayrlisi sabrlik ko'rsatib, nasharlikqa nasharlik bilan javob bermam. Bu turada Qur'onda Alloh taolo bunday deb aytgan: "Idfa billati hi ahsan." Yavuzlıkka izgilik bilen cevap verdiğin Allah'lar şunday makarba bildiğinde taş atkanla baş bilen kaytardı. Hem de eğer de sabır ettiyken onun bizge indi neticesi bulaşır. Eğer de biz sabırlık ettiyken yavuzlıkka yavuzlık bilen cevap vermediyken bu vakitte indi inşallah bu kişi tanışlanır. Onlara bu bizge indi o özünün hatasını anlar deb ümitleneriz. Bizge sabırlık kılgan için indi elbette savab yazılacak. Hem Kur'an'da bu turada aytilgan: "Fe idellezî beyneke ve beynehum adâvetun ke'ennehu
Шул вакытта синең белән дошманлашучы адәм якын шәфкатьле дустың кебек булыр ди. Әлбәттә инде. Менә шуннан да кемдер сиңа инде капылык белән, явызлык белән нәрсәдер әйтә инде, син белән талашырга тырыша, син инде тынычлык саклап каласың, сабырлык күрсәтәсең, бер нәрсә дә әйтмисең. Менә ул вакытта инде ул кеше тынычлана һәм ихтимал ул шуннан да синең соңыннан дустың булып китер дигән. Димәк, менә шушындай нәрсәләргә өйрәтә безнең динебез. Инде безнең өчен үрнәк һәм мисал Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссалам аның турында Коръәндә булай дип әйтелгән: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. И Мөхәммәд алейһиссалам, Аллаһның рәхмәте белән син өммәтеңә шәфкатьле булдың. Әгәр каты күңелле булсаң, әлбәттә алар синең тирәңнән качарлар иде. Аларга, ягъни сахабаларына, өммәтеңә карата мәрхәмәтле бул. Алар өчен Аллаһтан ярдәм сора һәм алар белән эшләреңдә киңәшләш. Инде шушы Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссаламның мәрхәмәтле, шәфкатьле булуына дәлил ул мусулман гаскәре белән Мәккә шәһәренә керә һәм инде ул анда аны җәберләгән, рәнҗеткән кешеләрне очрата. Ул алардан бернинди дә үч алмый. Киресенчә, аларга мәрхәмәтлек күрсәтә һәм әйтә: "Идһабу фәәнтумут турақау", ди. Барыгыз, сез ирекле ди. Менә, димәк, нинди кеше булган Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссалам һәм без аңа охшарга тырышырга тиешбез. Алтынчыдан, ислам һәм әссәлам кәлимәләре бер тамырдан. Чөнки без инде бер-беребез белән очрашкан вакытта сәлам бирәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ дибез. Менә әссәлам дигән сүз монда телгә алынган. Бу инде сәламәтлек, тынычлык, иманлык дигәнне аңлата. Шул вакытта әссәламу Аллаһ Тәгаләнең исеме. Димәк, мусулманнар очрашкан вакытта бер-берләренә ассаламу алейкум диләр. Иманлык, тынычлык телиләр. Һәм шул вакытта намаздан соң да без инде сәлам бирәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллах дип тамамлыйбыз намазны. Димәк, бу да инде күрәбез динебезнең шушы тынычлыкка, иманлыкка нинди зур әһәмият бирә икәнен күрсәтә. Җиденчедән, ислам дине гафу итүгә чакыра. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйткән: "Ва ан таъфу aqrabu lit-тaqва". Әгәр сез гафу итсәгез, тақвалыкка якынрак булырсыз дигән. Димәк, гафу итү өчен әлбәттә инде кеше олы йөрәкле булырга тиешле. Гафу итү, сабырлык күрсәтү ул кешенең шәхсияте, шундай нык булуын күрсәтә. Кеше ул үзенең гәүдәсе белән көчле түгел, бездән, ягъни гәүдәсе тәне зуррак булган җан ияләре дә бар. Мәсәлән, фил ул бик зурлар итендә. Ләкин кеше үзенең шушы күңеле белән, рухы белән, гафу итә белү белән, сабырлыгы белән башка җан ияләреннән көчлерәк, югарырак һәм уннан кешеләр белән, башка кешеләр белән чагыштырганда да шушындай нәрсәләр белән кеше Аллаһ каршында өстенрәк булачак. Булар инде бөтенесе дә әле телгә алынган нәрсәләр динебезнең тынычлык дине дигәнгә дәлил булып тора. Димәк инде динебездә золымлыкка, көчләүгә, фанатизмга, экстремизмга, террорчылыкка, кешеләрне куркытуга урын юктыр. Чөнки кешенең гомере, дине, гаиләсе, матди байлыклары кебек
tüp hukuklarini yoklау İslam şeriatının maksadı bulup durar. Kişinin ömrüne kul sızı, ul haramdır. Kim bir kişini bitirse, bütün kişilerini bitirgen gibi günah kavadır. Bu durada Allah Teala Kur'an'da aytgan: "Min ecli zalika katabna ala bani İsrail ennehu ma qatala nefsen bighayri nefs أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا." Kişiler birbirisini bitirgenleri için İsrail kavmine ve başkalarına hüküm ettik. Eğer birey haksızlığa kişini bitirse, bütün kişilerini bitirgen gibi bular. Bir kişinin ölümden tutkarsa, bütün kişilerini ölümden tutkargan gibi bular. Onları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iken "La tahasadu ve la tenaceşu ve la tabagadu ve la tedabaru ve la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din ve kunu ibadallahi ihvanan el-muslimu ahul muslimi la yadlimuhu ve la yakhduluhu ve la yahqiruhu at-taqwa hahuna ve yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasbi imri min ash-sharri en yahqira ahahu muslim Kullul muslimi alel muslimi haramun demuhu ve maluhu ve irduhu." Birbirinizden künleşmegiz, beyni artık kütermegiz, birbirinizge düşmanlık kılmağız, birbirinizge artığız bilen durulmağız, birbirinizin sevdesini bozmağız. Atuğanlar işe Allah'ın kulları buluruz. Müslümana tuğan, ul ana zulümlük kılmay, onu yerdensiz kaldırmay, onu kimsitmay. Takvalık İslam'ın anında 60 dakika kükrəginə işaraladı. Yani gösterdi. Özünün Müslüman kardeşin kimsitken kişiye zararı yeterlik bulur. Müslümanın her nefsesi haram. Onun kanı da, malı da, namusu da. Yani Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem dolaylı geçen Müslüman bir hadisinde "La yahillu li muslimin en yuvardi'a muslimin." Helal değildir diyor. Müslüman kardeşin korkutu. Mesela ne diyor? Oyuncak, kural, tübel, nişiklerini başka türlü yol bilen korkutu da dinimizde tıyılgan idi. Bu korkutu turunlarına şimdi ama ne diyor? Zarar işler. Ama ne diyor? Cerahatler yasal. Elbette bu yürekler zor, haram. Bunun için her bir kişi Allah karşısında cevap verecek. Onlara şu Suriye'de, başka orunlarda soğuş var. Onda Müslümanlar bilen birlikte soğuşarlar, birbirlerini öldürürler. Kimler indi ulağının ki bu cihattır. Cihat indi bilövüşe Allah yolunda tırışlık kursetü diyen manadır. Şimdi bir hadis getirip giden Peygamber aleyhisselam aytgan "El-qatilu vel-maktulu fin-nâri" diyen. Öldürülüşü de cehennemde diyen. Şimdi sahabeler anlayanlar indi. Öldürgen kişi el-qatil ne için cehennemde yüklen. Çünkü o kişini öldürgen bitindi. Lakin aptırap kalanlar ne için maktul öldürülgen kişi cehennemde bulaşak ikeni ne aptıranlar, aceplenenler. Çünkü onlar indi Peygamber aleyhisselam bulaşıp anlattı. Çünkü o da öldürülgen dile dedi. Çünkü iki kişi soğuşkan bitindi. İki kişi soğuşkan, birisi ikincisini öldürgen. Lakin ölgen kişi de cehennemde bulaşak değil. Çünkü o da öldürülgen dileğeniydi. Lakin temizliğinde ıstarak olup çıkar. Onu öldüren. Şunun için de kurarız ki cemaat nesebden bunday şu alışlar nesebden tamamlanan eğer ki şu anda gitse demek Peygamber aleyhisselam etkenşe
cehennemde olacak. Nişik kadar olması ulemanda hem elbette Allah karşısında cevap verecek. Şimdi bunda sizin filminiz, bunda okuğunuz, elbette buna oluşan Allah yolunda tarışlık fırsatı var. Allah Teala sizge təqdir qılgan, şu bizim medresege başlıkta gelirken, şimdi Allah Teala'nın bu hikmetidir, bir ulayıdır. Sizin için biz sizni okutup savapqa erişeriz, siz okup savapqa erişesiz. Hem inşallah okup etseniz, siz buna şu algan bilimlerinizini dağıtacaksınız başkalarına. Elbette yine dinini dürüst etip anlatmak gerek. Çünkü türlü yönelişler var, türlü hükümler var. İnşallah siz edersiniz. Şu hükümlerini, el-firat diyen fen var. Hükümlerini öğrenir ve sizin bilen neydi hükümler nişik alırlar, Allah'ını ayırırlar, nişik alır bilen neydi münasebette bulamayken. Hayır, şu hükümlerinde bizning Rossiya mahkamasi tarafından tayinlangan, agar da Turkiyada kishi kirib ketgan, demak, bu endi bizning hukumat tarafından albatta jazoga tortilajak. Onlar endi u o'tirajak, turmada, zindonda o'tirajak. Bunlara da tugul, onun tuğanları cefalananını bunu bilen, niye gerek bu dağıldığı mesele, şu kayıp işlerge? Elhamdülillah, biz şu şunday devlette yaşıyoruz. Siz bunda okuğa kildiniz, sizge bireyse etti mi? Bunda kilmeniz değil. Eyse niye parasın dedi, etti mi böyle kişi? Sizge kızıksındı mı? Anlayın mesele işitken yok, elhamdülillah. Birinin dediği mesele yok. Namazga kileler kişiler. Bireyse sorayım, niye namazga yürüyorsun dedi. Belki de bir nesede soramayın. Lakin indi her bir ilde özünün tertipleri var, tanımları var, şu tertiplerini bozulması gerek. Bu tertipler bizim şeriatimizge doğru gider. Kişilerge zulümlük kılmışsın, kişilerge naşarlık işlemişsin. Şu tertiplerini saklıyoruz iken, bu bizim inşallah geleceğimiz yokta olacak. Bizim ümmetimiz yukarı kütülecek. Eğer de kişinde şu tertiplerini ötemeyken, o özüne problem oynasın. Özünün tuğanlarına, ümmetke problem oynasın. Şunun için de cemaat biz onlarla değişiriz. Hem biz cevap buluruz şu dinimiz için. Demek siz inşallah belgeçiler bulacaksınız, imamlar, imam hatipler. Siz halka sizin buluş halka anlatıp dürüst dinle. Elbette indi til bilen hem onun amel bilen de. Hem eğer de şu ilimge dayanıp matur etip tarışıp birge alıp varsak işimizni inşallah biz zor şunday neticelerge erişeceğiz. İnşallah şu cemiyetteki problemalar, kişilik, narkomaniya, bozukluk, uğurluk, başka şunday naşar meseleler olunca bitecek. Çünkü bozukluk, naşarlık buna yaxşılık gider. Eğer de biz indi çağırmıyoruz iken, dinni anlatmıyoruz iken kişilerge demek, şu bozukluklarla cemiyette indi. Hem cemiyette bütün kişilerge de yaşayıp ağırlar. Onları elbette siz bunda bilim olarak geldiniz. Hem buna şu bilimde biz zor ihtimal vergen geçiriz. O bilimde alarak gelip Allah rızaladığı için nedir başka maksatlar için tügül. İhtimal kimlerinde civergendir etiyen ise var bulan medresege okula var deyip etkendir. Meğer bundaki geçtiğinde biz şu niyetlerimizni dürüstlüğe gerek. Allah rızalığı için olsun, şuşunda okullarımız hem eğer de Allah rızalığı için olsa, şimdi de bizim her bir
tamamlab indi. Diplomlar alırlar, ikinci kurslarga da, birinci kurslarga da şu yılda olurga inşallah. Hem eğer de birge tanışıp işliyoruz iken inşallah bizning kelajağimiz ümitli olacak.